umuco uvuye mw'ijuru urasira ubugingo bwanje canuma uratemba muri je umuco uvuye mw'ijuru urasira ubugingo bwanje canuma uratemba muri je Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nuko reka dufate kano kanya tubaramutse inshuti namwe bakunzi biganiro bica muri Tarisisi Hope Ministry TV. Nongeye kubaramutsa kandi ndabaha ikaze mwebwe mwese mudashingeshanya kudukurikirana. Turababwiye ko rimwe na rimwe tuzoza tubazanira abashitsi bahimbaza bagatazira kugira ngo tuze tugirana ibihe byiza mu bengibi byo guhimbaza no gutazira Imana. Uyu munsi rero ndabibutse ko kuri mikro ari cyo nyene ni prote turakingiwe shatura mwita Mr Paul nk'ibisanzwe muri uno mwanya wo guhimbaza no gutazira. Rero sinza kuba ndije nyandi kumwe no muririmbyi Kazi ajya dutongeye ko Kazi navyo urumva tuba tuvuze ibinyuranye muri kano kanya tukaba turi kumwe n'umutumire wacu umukozi w'Imana asanzwe bimwe mu vyakora harimo guhimbaza no gutazira. Rero namuzanye kugira ngo tumarane kano kanya turiko turahimana icubahiro mu mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira. Ariko kandi imbere yuko twinjira neza na neza muri uyu mwanya mbanza ndamwakire abaramutse aturamutse atubwira akazina kiwe n'ico yaduteguriye. Mutumire wacu turakuramukije. urakoze kutwakira. Fata akanya mwidondora bariko baradukurikirana. Ni Vanessa Fukamadusenge, umuririmbyi w'umushengero ryitwa Beloved Church mu Kanyosha. Yego. Wow, kaze cyane mu nyubako za Tarisisi Hope Ministry TV. Urakoze cyane kutwakira. Murakoze cyane. Tugiye ko umarana akanya katari gato turiko turaha Imana icubahiro mu guhimbaza no gutazira. Kakanya nibaza yuko kataza kukugwa nabi. Oya. Nanje birimwe mu bintu nkunda. Yego cyane. Asante sana. Reka namwe turabiyegereje kugira ngo muce mubana natwe muri kano kanya keza ho guhimbaza no gutazira. Aho urufata kanya uhimbazanye natwe twagiye Vanessa ni watuyobora muri kano kanya ko guhimbaza no gutazira Fuka musenge. Ndizera yuko twatangura dusenga nyene eka iki gikorwa ca kibandanya Kazi. Urakoze cyane. Mana turagushimiye tuguha icubahiro ko wabanye natwe kemera ko tubona iki gitondo ciza uyu munsi mwiza izina ryawe rihabwa icubahiro. Hari benshi bifuje kubona iki gitondo no kubona no munsi bitakunze. Tege n'ubuntu twagiriwe ntabwo twari beza ntabwo twarabagororotsi ntabwo twabarusha ubuhinga ntabwo twabarusha kuririmba cyane ko guhimbaza, ariko n'ubuntu batugiriye kugira ngo tongere tuguheshe icubahiro. None kino gitondo turaguhaye ikaze ngo bane natwe ugirire neza ubugingo bwacu ndetse n'abatwumva bose bagenderere mwami bahezagirwe n'izi ndirimbo n'aya matazirano yacu tugiye kuba muri kano kanya tuguheshe icubahiro. Abarushe n'abaremerewe abohoke biciye muri kuno guhimbaza. Urakoze ntabari twebwe ariko izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gutangura n'indirimbo ivuga gute? Gutangura n'indirimbo ivuga ngo Yesu ndagukunze gose ndakwihaye. Amen. Umuririmbyi yarabye neza asanga mu bintu byose adakunze Yesu byose byomufana ubusa, kubera yasanze ko abisi ashobora kubakunda urukundo rukarangirira aho akanya gato, agashobora kuba hari ibyo batandukanye bagatandukana, ariko asanga inshuti akwiye gukunda
ikunda idahemuka itibagira ko anayikunze ni Kristo wenyine. Natwe kano kanya niyo ndirimbo tugomba kwishimikiza ivuga ngo Yesu ndagukunze gose. Indirimbo iri mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo cy'Ikirundi, indirimbo y'144 ivuga ngo Yesu ndagukunze gose ndakwihaye. Niyo tugiye kuririmbana muri kano kanya. Yesu nagukunze gose Niwe
urahebuje uri gitangaza Imana yo kwizerwa kuba twarakumenye nta kombe kuba twarakumenye twamenye ubuzima twamenye aho buri twamenye aho turonderera izina ryawe rihabwe icyubahiro tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo indirimbo yanje nayikuye igorogota nahandi twakwindirimbo y'ivyiringiro ni gorogota ku musaraba Ndirimbo
mw'ijuru urasira ubugingo bwanje canumama uratemba muri je umuco uvuye mw'ijuru urasira ubugingo bwanje canumama uratemba muri je zohora ndirimba ndirimbo y'urukundo rukundo rwa Yesu rutagira akagero zohora ndirimba ndirimbo y'urukundo rukundo rwa Yesu rutagira akagero zohora ndirimba ndirimbo y'urukundo rukundo rwa Yesu rutagira akagero. Haleluya, asante Yesu. Nibisaba gukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje nibisaba kukubonesha amaso yanje kugira ngo menye kunkunda nibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje nibisaba kukubonesha amaso yanje kugira ngo menye kunkunda nibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje nibisaba kukubonesha amaso yanje kugira ngo menye kunkunda. Nibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje nibisaba kukubonesha amaso yanje kugira ngo menye kunkunda nibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje nibisaba kukubonesha amaso yawe kugira ngo menye
batura inzu y'umwaka wose shimwa turagushima mana nziza kubitangaza wakoze batura inzu y'umwaka wose shimwa turagushima mana nziza kubitangaza wakoze batura inzu y'umwaka wose shimwa Jehova mwiza turagushima kuko wabashije kuturinda kugeza magingo nibeshe utagihumeka umwuka w'abazima ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi oya ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi na feza ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi nabimazina ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi n'amashikanwa menshi ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu munsi mana turagushimiye ntacyo twatanze watuzigamiye ibihe byose twabonye ikiganza cyawe twabonye ukuboko kwawe ya turagushimiye kuba twabonye tujabutse imiryango ukaturindira abacu twabonye tujabutse amabarabara kabutwemereye gusozera umwaka twabonye dufungurira twambika twabonye turwara tujya kwa muganga nk'uko abandi bose bajya kwa muganga turataha abandi ntibatashe ntacyo twatanze kugira ngo tugere uyu munsi warinze imiryango yacu warinze icyubahiro warinze inshuti zacu warinze abagenzi bacu mwami waraturinze wakira icyubahiro warinze ubwoko bwawe amen Vanessa nta kindi novuga atari kugushimira kuri bino bihe byiza tugiranye ndetse n'abakurikiranye nombonesha kure nabo tubashimire nakoze cyane kutwiyumvira ko nizere ko n'ikindi gihe tubikoze ko mutuzogera ngo muhezagire ubwoko bw'Imana biciye mu guhimbaza no gutazira sante sana murakoze turabashimiye namwe twateramanye umwanya wahariwe kino kiganiro turabonye bwiye kurangira ariko turiyegereje abantu ari rya mbere badukurikiranye cy'umufisonda subscribe kugira ngo muzokame mukubona ibiganiro indirimo n'amatazirano bica hano hakini twavuga atari kubashimira tubipfuriza kurangiza umwaka amahoro Imana ibahezagire ciao ciao bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen